Bačkoj Topoli, ali hajde i o tim detaljima ćemo nešto više kasnije reći. Problemi u kojima se našao Stojić, evo Silue, evo velike prilike i prve intervencije Ilića. 6. minut se igrao, mogla je Mladost štete napraviti. Radin. Može li ovo da prođe? Saša Jovanović stiže pre Stamenkovića, Jovanović centira, Pantović glavom proba, odgovorio je TSC veoma brzo. U 9. minutu preko Miloša Pantovića, nema promena. 100 minutu, ali nije savladao Ilića. Petar Bojić. Probaće Bojić da odradi najveći deo posla. Veličković napada Mladost. Veličković 1:0. Na isteku 14. minuta dolaze domaći do prednosti. Vrlo dobra završnica talentovanog Veličkovića. Ali jasno je da od ove promene rezultata ne bi bilo ništa da prethodno Petar Bojić nije obavio veliki deo posla. Nemoćan je Ilić, sačuvao je mrežu u 6. minutu, ali u 14. nije. 1:0, vodi Mladost. Ćirkovića. Slično kao i prilikom prethodnog kornera. Đorđević. Nije bilo loše. Na isteku 31. minuta zapretio je Silue. Ćirković. Gleda raspored saigrača. Ćirković šalje dobar centar šut. Prilika je to bila. Još jedna šansa za Mladost. Opet preko Veličkovića. 32. minut. Ćirković. Petrović. Radin. Radin sada već u gužvi. Prolazi Radin. Ovo izgleda dobro. Radin, šansa je mogla da bude za TSC. Napad traje. Nema igranja rukom. Imali prekršaja. Šta kaže Andrija Stojanović? Slobodan udarac za fudbalere Mladosti. 35. minut donao nam je sjajan solo prodor Radina koji je u Milosavljević. Milosavljević nije ona laka pozicija u kojoj se on našao. Greška domaćih, evo velike prilike. Ćirković je šutirao, stiže Stamenković i na kraju uspeva da to pokupi. Malo i sreće na kraju za domaći sastav. Mogla je ova greška Cvetinovića i tekako da košta Mladost. Slobodno možemo reći pola gola i skroman doprinos po pitanju udaraca, tek 2, mada je subjektivni osjećaj da ih je možda bilo i više. Petrović, Ćirković, Antonić, Udovičić ima dobru levu nogu, namješta se Udovičić, Varjačić, sjajno! 54. minut, Aleksandar Varjačić donosi ekipi Mladosti +2. Dugo je trajala ova akcija, ali domaći su dočekali ono pravo. Šesti superligaški pogodak Aleksandra Varjačića koji se pojavio tamo iza Stojićevih leđa. Nije bilo ofsajda. Još jednu asistenciju. Nije zadovoljan ponudom. Rakonjac glavom je to lepo spustio do Stanića koji se namestio i šutirao. Sigurno rešenje Andrića, potom glavom Antonić, ne baš najspretnije. Varjačić, obratite pažnju na ovo njegovo trčanje, vidi ga Veličković, Varjačić opet glavom, problemi za Ilića, ali iz druge uspeva ovo da zaustavi Veljko. Stojić, Stanić, ne deluje loše ovaj napad TSC-a, Jovanović, Rakonjac pokušava, ali tamo Ćirković. Izuzetna organizacija, defanzivna Mladosti u ovim trenucima je vidljiva, ali uspeva TSC da pronađe prostor za udarac. Atraktivan način izabrao je Rakonjac. Mnogi su ga u ruski šampionat prebacili još pre nekoliko meseci, pa je ostao u Topoli. Ali novo leto možda će doneti i nove izazove, vidjet ćemo već. Stojić, dobra ideja. Odbila se lopta ponovo do Stojića, Stamenković je tamo, Rakonjac je promašio nestvarno. 82. minut, telo ostalo pozadi, samim tim i ovaj šut nije mogao da bude precizniji. Nudi se prostor fudbalerima Mladosti da vidimo mogu li malo da ubrzaju igru.
Bilo je prostora da se provuče pas između Antonića i Krstića. Lepo se otvorio Radivojević. Varjačić. Napada Mladost. Varjačić snažno šutira. Ostaje 2:0. Jedna tipična, karakteristična. Na terenu ipak videlo se nešto drugo. Krstić, jedna popreča lopta, ide unutra. Radivojević odlaže iz prve. Varjačić, ide Mladost po treći gol. Varjačić. Evo šanse. Bio je to pokušaj Udovičića. Intervenisao je Ilić. Stanić, ovo je bilo vrlo nezgodno, ali i na to je pripremljen Stamenković. Andrija Stojanović. Pobjeda Mladosti u 6. kolu play-offa.